Kasang Hito kum kada kajing le persya ba kajing sengo persya ya kajing kan bahaya jeng ki beri jong top sem kalarai man takas ngiban boycott ne menam tirchu ya ka dubilat ba kwi dikitar ki bala penmi de kan ke karkhana nasional bilan kabadan po Tang sky kita khot jong kaseng man takas ngi kila le keleng ki jaka di dubilat ba kwi de ki dukan kabadan hanong ba shillong man ta ya ki poster ba kajing tho man khot ya ki pai ba kem de setiap ban thiet ya ka dubilat bala penmi de kan ke karkhana ba kamju ru ban de ban thiet di kwi dikitar ki bala penmi Dakani ke Kompeni ke Badan Hapo East Jingmih District. Kasang kalapan pau ke jeng super syak ke bajur. Ya ke jeng keren bany baik ya ke jeng penyangkam. Kini katu kena kena try jong kani ke Kompeni de ki kentin ki bakhor bar ki kentin si persyak. Ya ke tu ki pai ba ki persyak ya ke public hearing bar ki persyak. Ya ke jeng temu ke jongka ban penhiak susu ya ke jeng pentrikam ke jongka hangtai Hapo East Jingmih District. Laban kena honi tang kasang Hito de ki kisang ruk lapan pau ke jeng persyak. Ya ki kentin bala penyangkam lagi katu kan ni kena try jong kani ke Kompeni. Ka jo kopol nak kena try jela jong kani ke Kompeni ru mentak kasni kila dawa bade bana gwenglo. Ya ki tu ki beriu ke bala penyakam de ki tinsi. Da ki tin ki bakhor persya ya ki pai ba ki bala yang persya. Ya ka public hearing ke balong menin kasni po Tang sky. Upersen jaga seng ubah dan bok nang khar ulo ang bakani ka jingle jangka Hito kalau mat pen i shiki Nongwei bagi di Tang ki Nongkhïi bagi nong bala umde setya bagi di try muluk jangka jela mekhlaya.